What's up guys? Hey bro. Kita lagi di mana nih? Di mana bagusan? Bagusan mulu. Ragunan. Ragunin. Itu ini dulu. Hey. Say hello dulu, say hello. And yes. Halo. Ini gantinya Dwi nih. Dwi lagi magang. Tar dulu. Tar dulu. Ini dulu. And yes. Gini dong tangannya. Gimana kayak nah. Jernih banget gila. Gila. Ini anak kuat begini nih. Tuh. Kalau dapet enak. Bro. Ntar lu foto ya. Ya, siapa? Aku gelap banget di sini ya. Hah? Terangin dikit. Waduh, iya, gua kok terang ya? Keterangan gua. Ini terang nih, enak nih. Oke, kita lagi mau ke Mandalawangi. Oke, guys. Set ya. Kurang fokus sedikit. Set. Kita lagi mau masuk mulut ini nih ya, mulut biawak. Gonggok. Nah, itu gonggonya nih, gonggo. Ini lak-lakannya nih, lak-lakan. Kita masuk. Aduh. Gue kena gigi. Sikat lu, sikat. Jigong kunyuk. Nih lo. Hei. Yo, what's up, bro? Wah, gelap. Mana nih kita terangin dikit. Iya, terang. Lo. Itu kepala gua. Kita lagi Ini masuk. mau uji nyali Lawang Sewu. Wah, keren banget dong bang. Lawang Sewu. Lawang Sewu. Lawang. Di sini ada sosok-sosok. Gelap banget nih. Tuh, ada titik cahaya dong, no. Titik cahaya. Langsung mesti digeser dikit dong. Nih dia nih. Kita on the way sana, oke? Buat jengkol ya? Jengkol. Nungguin lama-lama ya. Nih ngaca. Cakep kok. Oh. What's up? Tadi kita lagi bikin video dikit ya. Iya. Cuman kita ditinggal. Gak ada orang. Tinggal berdua. Kita bingung nih. Pada kemana ya? Tinggal jauh. Kayaknya pada balik ya.